Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda 10. sjednice, aktuelni čas. Ko se javlja za riječ? Za riječ se javio odbornik Milorad Birlošević. Izvolite. Dobar dan svima, da vas prije svega pozdravim. Moje pitanje bit će upućeno načelniku inspekcija, a tiče se izgradnje parka kod kružne raskrsnice, rampa. Građani nemaju uvid u to kako će u stvari to da izgleda i vidio smo opet da nije postavljena tabla o izvođenju građevinskih radova. Na kojoj bi bilo prikazano 3D i rokovi izgradnje, tako da, a čuli smo, ja mislim, prošla sjednica, načelnik je rekao da inspekcija izlazi na teren redovno, pa me interesuje šta ima po tom pitanju. Hvala. Samo, rekli ste park kod rampe. Za riječ se javio predsjednik kluba odbornika SDS-a Branko Katanić. Izvolite. Hvala predsjedniče, pozdravljam kolege odbornike, gradonačelnika. Evo, iako smo u svečanim danima, danas imamo redovnu sjednicu, neobičajeno, ali evo ja bih iskoristio prvu priliku prije postavljanja pitanja da svima nama i građanima Dervente čestitam krsnu slavu i dan grada. A pitanje se odnosi na kružnu raskrsnicu ispod Centra za kulturu. Naime, znamo da je odlukom Ministarstva za građevinarstvo ta kružna raskrsnica uklonjena i zanima me zašto se, znači pitanje su stambeno-komunalne inspekcije gradonačelnika. Da li se nakon toga adekvatno saobraćajnom signalizacijom regulisala ta raskrsnica, a pitanje za inspekciju odnosi se prije svega na to da li je prilikom rušenja sačinjen zapisnik i uvid u isto. Hvala. Ima li još pitanja? Ako nema pitanja, ima li odgovora? Za riječ se javio načelnik za inspekcijske poslove Slaven Pijetlović. Izvolite. Pašalić. Hvala predsjedniče. Hvala za pitanje. Morat ćete mu promijeniti. Građevinski inspektor je samostalan u svom radu. On je izlazio na teren, ja ću provjeriti, daću vam odgovor u pisanoj formi. A inspekcija se ne bavi gradnjom, to je više pitanje za stambeno-komunalno, da li su uspostavili, nisu, oni znači vođe izgradnju, a u pismenoj formi ću vam dati odgovor. A što se tiče raskrsnice, dole postoji zapisnik i zapisnik je sačinio građevinski inspektor. Za riječ se javio načelnik odjeljenja stambeno-komunalne poslove Novci Srđan. Hvala. Poštovani predsjedniče, uvaženi gradonačelniče, dame i gospodo odbornici, vezano za pitanje odbornika Bjeloševića, pa nije mi tačno jasno kakva je to zabrinutost građana na vezi izgradnje. Mislim, građani u principu nemaju informacije kako će neki tržni centar izgledat, znači ti dozvole, projekti se podnose odjeljenju za prostorno uređenje, mi taj projekat nismo objavili, tako da radovi su u toku, kad bude završeni, vidjet će o čemu se radi, znači tu će biti trim staza, mobilijari postavljeni, odgovarajući dječja igrališta, teretana na otvorenom,
sve nešto što u jednom parku treba da bude. Vezano za pitanje odbornika Katanića, ova raskrsnica na bivšem kružnom toku ima nešto saobraćajnih znakova, ali tamo postoje i raskrsnice koje nisu obilježene signalizacijom. Tu je pravilo desne strane, tako da učesnici mogu i na tim raskrsnicama da saobraćaju. Što se tiče zapisnika, kolega Pašalić je potvrdio, znači nakon potvrđivanja rješenja inspektora od strane Ministarstva građevinarstva, nakon uklanjanja kružnog toka, mi smo obavijestili inspektora da je izvršeno uklanjanje po rješenju, a on je po službenoj dužnosti došao i napravio zapisnik gdje je konstatovano da je po njegovom rješenju izvršeno. Hvala. Hvala. Za komentar na odgovor odbornik Milorad Bilašević. Ništa, sam da se zahvalim na odgovoru. Uvijek postoje nekakve sumnje, pogotovo oko te table, oko građevinskih radova. Sad sam malo prije napomenuo da tu bilo 3D prikazi i rok gradnje i izgradnje, a samim tim je tabla po zakonu da bude tu. Ja sam išao u tom smislu, što se tiče pitanja. Hvala. Imali su problem zbog table i svih ovdje sa kružnom vraćom, pa smo došli do problema. Ko se dalje javlja za riječ? Ako se više niko ne javlja za riječ, zaključujem aktualni čas.